Halo pelok pejor publish puni pi baro ban biang sa ke channel jonge try pi sa iklan ni baro pelok sa komen box kuno pilong wah pelok mentah kene ka video ngin sai cupap kijing kili jong pi ju komen yengi hagi tu ki video ki bela dep ki bangala dep upload mo ngala sim kijing kili ki jong pi Kau tali nak video kijing kili jong pi te mentangan cuba bahak nak video so pelok punya sembah pik nak video hadu manuk mah ibe ko am kerpa de pi ngayo i na kiba like ki video dan lebih like video de pelok ngayo ka motivation menshna video nang ne skmat video kiba interesting mah tasio ba shon pi ke video siapa like video mah siapa share lambat ki pelok jong pi yang ini sedang ini topik jom tas ni Q&A kebenengkong min cupap jong i lili i on yong kur pi bro nga to kur jong nga bandara tharayo tunai gu siaw ni je kur jong nga to wa tunagi em gi hi stai ena sam apara sam le em gi tu siaw ong gi bro di sini pak barang oli lem kan ingat tu ni kurjonga tinggal dep thol pagi komen jong pi baro akne ke diary ke baar nomor 4 perlok keli non kerting re keli ini newan sunong trepi te sa asam sunong tre te kamaju sinyao ong ki wahi te natai thain trang blang thain war te kelok jonga sunong tre ini Ngacung tri arti udah dino. Sunong tre partipa Kai ngana po asam hi. Asam te teriang de yuar nong yuar teriang mah Bar yang yuar teriang te kali sai mdon kerting reneru lakat once nem sa pisha asam lakat once nem sa pisha asam yigte te exact memti bi kat once nem sa asam tangwa khagi ite sini po asam kumba tiba te ada slim hi wan ki sini po asam nadu ki wo ki bu ki bemen pamen jong ihi ki wan ki sini po asam nadu generation jong ki chong sini po asam te patin le patin ik su jong ki nadu kan ni sa sini po asam kamba tiba te ada slim hi hai wan sini po asam kerli sai neru don keting re ikli pi border Bangladesh mo ngimde re border Bangladesh hakne ke jaka ka bangisa ikot ye ke jaka ka Barak Valley hapo kane ka Barak Valley don lai tali district hakne ke jaka ka bangisa ni hak ke border ke Mizoram ke border Mizoram ni hap hajan ke border Mizoram umde re hajan ke border Bangladesh te hap kata na tai thain kalain ratachara huroi mah kitu te ki hap ki na border Bangladesh te kali sai KS Lingdo kali kanu jing jengai na Shillong ma sha snong jongki te jing jengai na Shillong shine snong jongi ka hadu arspan 3.9 km na Shillong hadu sor silchar na silchar pat snong jongi ka shong hadu nriu phau lane neo phau kilometer re na silchar sadu snong jongi na Shillong sadu silchar pat te ka shong hadu arspa 3.9 km ikli sai ba telang roy ikli nge ikhasi penar ki don hari khasi jengpia Meghalaya ikhasi penar ha Barak Valley Assam bat ki khasi penar Silet Bangladesh hoi te ki population ki khasi penar jongi ha Barak Valley ki don adu silak 9000 tam ki population jong ki khasi jain tia jongi poka Barak Valley
Isnong jong kipat kidon hadu laispa neo pusan sauspa snong kum ka jingtip jonge snong punar ke khasi chainte jonge finish po para kuli ya Bangladesh pat ar pasau jar tam kum ka jing wat po ka internet ha Meghalaya te lai lak tam ki khasi chainte baro ma dal dingi total baro ki khasi chainte jonge don hadu san lak tam baro total Assam ka Meghalaya bat Bangladesh dalani pa ye kane te ki khasi chainte jonge ru ki bun mo ki population ki jongke te kali sai name wan oki bare phiwa kurim phi anus nem phi ma krishan nga to ar pras nemo te the cross ar pras nem log jongawan anus nem ba Arpausos nem datang. arpusos nem ka arpusos nem nga arpras nemo tam sos nem different now ka te kali sai ba trip tereng ba nei mane terang urjong hilang jonga reng I kali yang ini welcome Anisha terang kidon shibun ba ipur terang hagine kithain pahar lain barakil nadu kithain bor khala ter adu kithain haflong ya tingga rangga jauh jidok cira mandar khal borodam shira bat kishnong penarla kumno adu lai paudali kishnong nar kublaya phima lane padia shan bandara langba ka YouTube channel jong phi ni yo shibuning ki jingti bad ki jinghikai na phi ngalong uwe na pedeng ki subscriber jong phi la slim ba nadu ba phi la sedang ya ka channel jong phi ya isyaprang na kabenta ka jing kerku ya ka cai penriu jong ni wadu jing kermen ya syakmat blay ai bor le pi blay shibun ni pi ma Frederick Teriang ni te mituri pi te in future le dengi akan du te sasio bhag le pi shaming shishor ne shino ro te kren le mi ma te blay shibun ni pi sin ba ma Frederick Teriang te kali sai sok khwai Pishitu da yashong kurim pi yang kidikhar ne kumba yatho mangi ki khasi. Baik, dengi shong shene ru nim kler re ka dustur riti kejai penriu jonge yatho kurim kumba yatho hi ki para jai penriu jonge ki khasi jeng ti jonge kumba yatho ha ki ying mane ki kristan ki yatho ki ying mane bar ki ngam tanrai charger ka jing penyait mo kumaya penyait nongrim jonge nde kumaya thoki khar wat siang thu bakla te kali sai ba kershan ramri kershan ikali ba idon bun kishnong khasi setu barakoli oi kum ka jing tip kum ka jing wat keseng te sauspa li kishnong sauspa li kishnong khasi jangke jungi sinespo para koli ka population part silak ne paul ne du arlak ki population jongki khasi jongi sinespo para koli kali sa ilengdo official bro la mo banthit jaka ban kamtra ya ke jaka situ Assam hoi lada pide ke citizen jongka India kari India takila banthit lada biang ki kot kisla jongpi pila banthit tangba lada pitit jeki jaka ki bahap spok area jongka forest dekata dengan ngam ai ke kerenti jong EP ba pila ban yo ya kata kejaka namar ba pitip kejaka jong ke forest
kono ko por kala ban shim ya kecaka ke jongka te ya ta tengam la ban IP ke declare ka jong ki maling ki kamun lalu don ki jaka jonga la jana kwa bandi te bila ban tet ki jaka jonga da ka ba penbiang ki dokumen ki ba don ki list ki sign jong ki magistrate nai ki jong ke sorka te oi bila ban tet ki jaka kali sai di casting pengrup kali ini adu Shillong kanu bai kali na Shillong jongpi adu Shillong kanu bai kali ladengi nani ha goti kanu bai kali sakare terus papia nang ne ladengi le de ke bos shadu shagoti terus papia ke bai kali da Shillong pat ladengi yara Shillong lade yara Shillong kanu hingi spa jan Sanspapia le de ke bos Sanspa sanho tengka na social char sedu sa Shillong kali sai imron guteng renga poi shaila kandi na silchar ki shong tang ki khasit nar ki khot katu ka jaka ba shong maki hasi punji ya jan hibat ka barang wali hoi baro ki shnong panar ki badon shnesh po barang wali ki dikhawi khot ki shnong jongi ki punji kamut ke shnong lada shubo ke shnong jonga ka naga thol ki khot no fitip naga thol khasia punji khot khasia kamut lada ki khot ya ke shnong jongi ki khot kum ke shnong jonga ka naga thol ki khot ka naga thol khasia punji ka punji kamut ka shnong ka tin dikha khasia punji kali sai ki mau mer channel na silchar sha menat hol kadon kanu kilometer na silchar sha menat hol hap ngin nilang menat hol ni tay no amraghat lasap mau laki purung amraghat lajan chnong bodang khal menat hol exact tengam tip ya kata prolog na menat hol sedu silchar ngatharai sofol na san kilometer na menat hol sedu silchar kum ka jing tip jonga te ta ya san 100 kilometer na silchar sesino jongi pat na silchar pitip na sesino jongi ka shong hadu 100 kilometer silchar na main town kali sei badu shisha kashnong jong pi kajngai katno jatinga kashnong jongi tela dingi kain nadu jatinga shudu ka sor silchar te ka hapadu dai pion riu point kat 9 kilometer nione 4 kilometer national ga shudu silchar takali sai bantelang mauyong bun kali kamai krishan stu oi bro bun bhagi kali kamai shne ladapi like Paisha sor tapi yo i bun bhagi kali kamai yo tangki tuk ki auto kin pin sa blok chap sor tang nagbata jing bun ki kali sa sor silchar ki tuk de unlimited yo sha sor silchar ki auto bun ki bakali yang perlok di comment box yung pi yo kam sorkar na em la de persyang man apply kap sorkar situ sipa asam oi yo ikam sorkar nambar baka sorkar asam kalabu benta yang ki SD hill yang ki SD ki labu kota naga benta ke jong ni naga 6% adu san na 100% ki bo naga benta ke jong ni yaki kam sorkar takine ki singi beladep ru ngaladep ai ko interview kabalak light daka Assam government kaba ngitip ka ADRA Assam direct recruitment ngaladep ai ka interview dak nganai up ka resort nta na pas name ka tat ngintip din sisnem lene arsnem sisin ka sorka ka kontak ya ka ve ka exam ya ADRA balapan long daka state level recruitment kane ke exam lebih pass directly yo ye kam sok kala take ting daka sorkar hi ka ADRA kamu
Assam Direct Recruitment hakene yo iki benta jongi ladingi qualified hakene exam nila ban yo ikam sorka dengan sap EAP nandon sa web ka exam ke jonga ka grade 4 ka grade 3 kala dep ai ka exam jonga grade 3 hakne ski tu dep ka santri una na September da ubna Oktober 4 dengan sa ai biang sa web ka exam grade 4 dengan pen EAP kita kepol bangalai exam mo ngan sa shna ka blog mo ngan shna benta ka blog sepang kata ngan EAP akan next exam jonga ke blog pejor ka menta syu tang naikin ngan bengkut ya kene ka Q&A jongi ka menta kasngi mo kalau jonga duduk meneh hingga ngayo iklim keren datang sikin tendu tengah ko aba keren mo ikren kin penurusla jongi kin penurusla warn kin penaran kin kasih ru kin ye prolog yupi ya kena ke video ngakar padi iwan keren play sibuni pibra kibape ya kena ke video ngakar padi pi ban pin subscribe like lem ya ke video jangi bat kawe ngarkwe sipi bapin support lem yangi armud nah banginang piu syapran datang kata aku beli sibun ya pibara la slem ngamle su siapa penusla la dan beci keras nem tak tahu si ngalat terengat labun ki kentin bangalat lut te kejaga-jaga ngakrin ru dan dangdon kata gajing put beli sibun ya pibara kibreo basa stain penusla stain wa umrem nong kleng melat beli sibun EP bapi pej pinagane ke video jangi te pelok yo iu sim lilit ngikot yo ai lilit me penher mi yo iu sim lilit kanu mo jingi tenat sim mau pelok ngan tukut kena ke video tang nangken nes kendo ke vlog. Bye bye.